Ba ke batswadi bao ba lwelago ditokelo tša bana ba bona. Barutwana le bona ba ipopile ngatana e tee le batswadi ba nyaka gore semorafe se fedišwe. Sekolo se na le barutwana go feta 1,000. Phapano ya mmala ke ya diperesente tše 60 ya batho ba šweu le diperesente tše 40 ya batho baso. Magareng ga batswadi go bala le mmošiši wa panka ya Reserve ka Afrika Borwa yeo morodi wa gagwe wa mengwaga e 16 ebile go motšwasehlabelo wa semorafe sekolong se. I am here today to stand by my 16-year-old daughter who has decided to take a stance against racism. She had been a victim of racism at the school previously. Ye mongwe wa bao ba ile go ba itemogela kgethologanyo le semorafe go tloga bonnyaneng sekolong se o hlalosa ka moo a ile go aroga kwa ka moriri wa gagwe ka gona. My first and most vivid memory of racism happened when I was only in grade 4. I was happily on my way to break when a teacher stopped me. She had this big frown that encompassed her whole face and swallowed me whole. And she looked me dead in the eyes and said, "Your hair is unpresentable, it is messy, and it's not the Cornwall way." Batswadi ba fane ka lengwalo la bona la dingongorego ba nyaka phetogo. We call on the school leadership to take the following actions. 1. Put an end to all kinds of discrimination, addressing interpersonal and institutional racism, as well as the organizational culture which tolerates racism. Molekgotlapetiši wa thuto o tsene seemo ka bogare o lemošitše sekolo ka go ba kgatlhanong le meriri ya Seafrika. I can tell you now, and I'm declaring it, racism ends here and no further. I can commit on behalf of this school that no one will be mistreated from now on. I can commit on behalf of this school that we'll have teachers that will represent all of us in this school. I can commit on behalf of this school that all the policies will be reviewed so that all these policies must accommodate all of us. Ge le college dumetše ge semorafe se ikepetše ka meidu sekolong se gomme ke mengwaga se sa rarollwe. We've taken heed of the complaints raised, received the memorandum, and stand before you today as the college's leadership to renew our commitment to moving forward with speed, focus, determination, in order to ensure diversity and representation throughout all levels of the college. Go barutiši ba 16 ke fela ba bahlano e le go batho baso ge ile boto ya sekolo e bopa ke batho ba šweu fela. Sekolo se dumetše go šomišana le batšeakarolo go tumula ka meidu semorafe le go se lekalekane ka sekolong se.